singgahan. 100 hilang asa kada karasaan hasil panurihan itu gin anggih kawitan asik baramian da kumpul kakawanan habis duit bulikan imbah tuguringan. Jok ma ukur timbuk mulai kamarian sampai larut malam. Nyok mencari pasangan ada warung jablay di situ singgahan. Ayo tuh sadang dah operasi. Alaman terus kawan nih, bila kada cukup duit gampang diatur. Lagu jutawan walau hanya di warungan. Handphone kada lapas di pinggang, kunci kendaraan di tangan. Biar modal pindah pas-pasan, duit bisa baiin zaman, panting bisa bagi gengsian, mumpung masih saurangan. Jok emak ukur timbuk mulai kamarian sampai larut malam. Nyok mencari pasangan ada warung jablay di situ singgahan. 100 hilang asa kada karasaan hasil panurihan itu gin anggih kawitan asik baramian da kumpul kakawanan habis duit bulikan imbah tuguringan. Jok ma ukur timbuk mulai kamarian sampai larut malam. Nyok mencari pasangan ada warung jablay di situ singgahan. Ayo tuh sadang dah operasi. Alaman terus kawan nih. Lagu jutawan walau hanya di warungan. Handphone kada lapas di pinggang, kunci kendaraan di tangan. Biar modal pindah pas-pasan, duit bisa baiin zaman, panting bisa bagi gengsian, mumpung masih saurangan. Jok emak ukur timbuk mulai kamarian sampai larut malam. Nyok mencari pasangan ada warung jablay di situ singgahan. 100 hilang asa kada karasaan hasil panurihan itu gin anggih kawitan asik baramian da kumpul kakawanan habis duit bulikan imbah tuguringan. Jok ma ukur timbuk mulai kamarian sampai larut malam. Nyok mencari pasangan ada warung jablay di situ singgahan.